ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe turin kan in so me NTU ni somni pakhat kar kalta inrin zandar som pakhat le som pahni in kar khan miswal walin Durtlang Sinod Hospitala doctor duty holam chu nataka kuthakin an lo khoi shep maya heng miswal wal te hi mi pa paruk ni a shat an ni a chung zinga chuan kan police mizo nge mai po zu han tela mole chu mai chu ala ni lo kutwar tu tele an chung te ma a an la vau zui nga mani chu kan mizoram chu nge ya kan rin phak bak thil hi kan tong zut mai chu ani hi heng an vau dan le Sinod Hospitala a doctor puiten thu an chwa te hi kan ron chiar chuak dona tin police lam thu chwa te po kan ron tilanga Zimabok branch wai me thu chwa sang te kan ron tar lang don ani Sinod Hospital Durtlang te thu chwa kan tho puite Dr. Laldin liana sai lo le Dr. Rin ngitaren thlei te chunga ni somni pakhat thakwa sang ni somni pali zana rong taka kuthak tu te hi kan demin dan anga na taka shem kan phut ministerial inquiry din nge turin sarkar kan beise ani tin medical legal case MLC injury report le tura ni somni pathum thakwa sang ni somni palia Sinod Hospital Durtlanga police local te hian kan casualty doctor tele kutwar tu te ma ngeya vona tongkam hanron nei hi shathiam har kan tia doctor zong le institution zalona na satak ni in kan sha an chunga po action la turin sarkar kan phut pokani ti in Sinod Hospital Durtlang doctor te chuan thu chwa anron siama Zimabok North branch wai me thu chwa hi kan hantar lang lenge Zimabok branch wai me chuan an member Dr. Laldin liana sai lo sawisak ani chungchanga thu chwa an siama akhoi ron tu te dan anga an chunga action lak nge an ngen Zimabok North branch wai me thu chwa tlangwal hoklak le miswal walin kan branch wai me member le education subcommittee member poimo Dr. Tlangwal Laldin liana sai lo son of lal mangaya sai lo section 4 a cheng chu date somni pakhat thakwa sang ni somni pali zana Sinod Hospital Durtlanga duty holam an lo khoi ron ringot hi Zimabok North branch wai me chuan poi ati takzet a khoi ron tu te hi an zawaya man chhuak turin le dananga an chunga shemna le ko nge turin thunei tu te an ngen ngal bokani tlangwal fel le tlom ngai chiat ni thatnia khotlang ta na mi changkai damlo ni khwa khotlang muan tu kan branch wai me member chunga thil thleng hi kan twar tak setani ti in thu chwa anron nei vele boka ole tuna chuan doctor ten thu chwa anron ti chwa hi kan han chiar chhuak vele ngalange Indian Medical Association IMA Mizoram State Branch chuan thu chwa siamin an doctor pui kuthak tu te nataka shem an phut ti antar lang IMA Mizoram State Branch chuan ni somni pakhat thlakwa sang ni somni pali zan khan an doctor pui Sinod Hospital Durtlanga thokmek Dr. Laldin liana sai lo le Dr. Rin ngitaren thlaiten miswal kutwar ti tar langin liam na tak an twara damdo ina dalu hial ngaya sawisak an ni hi keini chuan na takin kan dema mipui rongbol tu poi choi lo chunga rong taka kuthak tu hi danang taka shem kan phutani anti ministerial inquiry din turin sarkar an phutlat ti tar langin IMA Mizoram State Branch chuan kan be sei anga malak na om lawani chuan IMA chuan achul angin ma alang ti in heng thil swarap thak tak poi soi lo chunga thlengtir tu hi tu chunga ma a thlen to lo nan arang theiang bera malange turin sarkar an phut bokani ti anron tar lang boka ole Mizoram police lam hian thu chwa anron siam vele a voin lama khanin kan han chiar chuak vele nge Mizoram police chuan thu chwa siamin voin ni somni pali thakwa sang ni somni pali a social media a soi lo tak mai Durtlang leitana in khoiron na chungchanga an thu don dan le malak dan te an tar lang Mizoram police tarlan danin Dr. Laldin liana sai lo Zimabok North aizolami in Bongkon police station a complain a thelu danin ni somni pakhat thakwa sang ni somni pali zandar som pakhat le
ni somni pahni thlakwa sang ni somni pali dar som pahni inkar khan amali achian te pahni doctor rin ngetaren thai son of Dr. Aril sang luna Durtlang le lalthamwana son of PL Raupara Durtlang melnga ti chu Durtlang leitana mi tu ti sha lauten kut an thakrona an lu le maya te hliaman tuar ani ati boy tu te hian an lir the changin kut tuar tu te hi an nuk chhuaka doctor rin nge ta chu leya pe thuk ni in bo be ani a midangin an luwa tilo chirin akorpo po thler sak vek ani he thil thing hi shat ani vele police te chuan thil thlen na mun Durtlang leitan hi an pan ngala doctor rin nge ta ti sar thler po hi lal thamwana hne na chingin lak ani miswal te soisak ron hliam tuar mi pathum te hi uluk takin thu zofia ania an hliam to dan po Sinot Hospital Durtlanga uluk taka endik ni in Durtlang laldin liana sailo le Dr. Rin ngeta ren thei te chuan hliam na tak an tuara lal thamwana eroin vane thak takin hliam na taka tuar lo thung investigating officer malak na chak taka wangin he thu buaya thil swal ti tuwa pu mi paruk lalmal soma zaute kumsomni panga son of vanal ruata zaute ramhlun north Mark Zairem Moya kumsomni pali son of lalsiam kunga ramhlun north lalven puya kumsomni pani son of rinchung nunga ramhlun north Sailian puya sailo kumsomni pariat son of lalrem ruata sailo late veng lui vanal pek lua kumsomni pathum son of thangzela late ramhlun north le ke vanlal thar zela kumsomni pathum son of ram eng moya ramhlun north te chu nimin September ni somni pathum sang ni somni pali khan man ngal ania anlaka bongkon PS1 case number 309 sub number 24 117 sub number 2 115 sub number 2 3 le 5 BNS zialu ngal ani until swalti hi belin chwa the ania wangin anwa hian belin chwa lai lok anni le to ani thil ti swal tua pu zinga pakhat si 226 salian pu sailo kumsomni pariat son of lalrem ruata sailo late veng lui hi police changlai tuna aizol DEF noya sairang police stationa thoklai mek ni in anchungchanga disciplinary proceeding kalpui ngal ania Superintendent of Police Aizol District Hupek number EROPFC 266 2024 917 date ni somni pali September sang ni somni pali angin tuna hian ana changa chol lailok suspend ngal ani ti in police te chuan thu chuan ron siam velia number te akara thu te nom nok noka chher swal kanai ni chuan khongai takin social mai lovin comment section lama khan min lo shil chele donia ole khangkaron share chwa tak te kha win lama press release karon la khom theite ania WhatsApp lama hianin thil don kaneya chu kan share chwak le lokanga soizui na tlem kan nei le don bok ani usang fapa hi an khoi ber ania an kon sia sa tluto pon pe chhirzui reng ania an tilhum thei tak nial dona an shia da wangin achian pa hian ma nge ta hi abo topa ama po chu an khoi zui ve ta a akhoi masaber tu hi city police hemi te geng ina an machwan ber ani mel police ni si in hetianga midang chunga kuthak tua chang hi ahwa thlalaom hle ani thu kan shat bildanin voina mangheta statement ron latu police la hian kan usanga te chung hi alaron soi chai zuya he kuthak to city police hi biswal le torot tak mai ania in ngai dam lo chuan nakina mai to min nang mani hi alaron khoile duang chiu ti a lo oma chu wang chuan in ngai dam ngai ti in aron sui ti hi WhatsApp lama hian ka dong le tlat maya kan video tir bera kan ron share chwa PR kan ron share chwa masak bera khanin Sinot Hospital Durtlang lampang lung oilo nakha kan ron share chwak masabera nia he an vau na hi dot mai anilawa Durtlang athopui tuna do Sinot Hospital Durtlang athopui tinge nge puna thu chwan ron tarlana khanan ron ziak tila azialo hle maya vai film vela kan mu he police ti boy tu ni she omziate hla omziate kan han mu choi te po khami than ron langa kan mizoram chu ngai maya hetianga kuthak tu ani sia
avau tu zok an lani ti kha rin harsa in rin phak bak thil ania azia lo hle maya kan Mizoram chung po hi awan him to lo MVO ti po kharil ruaron langa tin police lampang press release karon chhar chhuat ta ka khanin khang thil swal ti tu mi paruk te kha bel thean ni angin tuna hianin bela chwa lailok tir vek an ni ti khan ron tar langa mi puitan hian awan him lo MVO bel thei po ni sila zan ni em po police station an han kol lo kha apoi hi kalo ti ve top meya om huna chang hianin midang le zel tan an lo thengem bel thei po han ni sila zan hi khat em po han kol lo hi chu ani thei do nem moni o ti na ril ru te kharil ke ma ngai dana chuan an om ve a nang ni pon in ngai dan kharon soi ve ula hetiang tak meya pui soi lo te khoi du tu te hi tu na hian zalen takin mani in chunga an veng chunga an la lengin an la om mai mai ani a mi pui te pui kan him lawani chuwang chuanin YouTube te mun sang media sang te kan tlo kwalin an thalak hi an mel hi an lo hlia deuh zel maya ke chuan an thalak te hi karon hlia don lawa an mel te hi chang takin lo en ula kholaya te kan lo mu emo khatyang mundanga te poni sela kan lo mu ni chuanin kan film khule zwal nan kan ron tilangani ti kha kan ron soi bil duatin kut tuar tu te an khongai tha komin an lainat om ematin miswal takan ni lo zia chu an veng chung branch wai meeting nge pon tiang khanin thu chwa an ron siamani a hetianga poi soilo te poi soilo khoi tu tura enting e thisen khatiang ang chak na thisen an han nei ringot mai te po kha nu naw le me chia ka me chat puite kan film khule zwal angain ka sha soile soi nu tuna hianin belin chwa me kan ni a kan film khurtla na ngai mani ti kha kan hanin cha nun le on ni sila tin kan video ti hi chai ti zong ani chuan lo ngai thaliam mai lovin like button khamin lo me sakla tin ingai dan te kha comment section a kan lo chang ve reng ani ti kha thengni lo la ingai dan te kha comment lama khan lo soi ve nge nge turin kan hanin ngen le ni sila ole khati zong kha kan ron ti chwa thei chu han ni phot me sila kan video te atira changa top thenga milo thlir saka milo ngai thak sak le wangin kan lo me